batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mboti ya beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantsangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. RENAD veut dire ressources naturelles et développement. Il y a une organisation locale, il y a un territoire à Mwanda, qui est basé à Mwanda, qui est à la gouvernance, il y a un secteur extractif. Kutala ngiki mutindo batu na ke bakaka kimvua manantoto abeto bakena kusadila kisalo abao eske nkangu yakena kuzinga na mutindo mosi ya kufuana yakena bainso aina nzambi mepesaka muntu neti kunwa maza ya mbote kuvumuna pemo mosi ya mbote kudia madia ya mbote bimonostuina. Alors batu yake vuandaka na bwala kitombe kenkazi chiende lia wenda na territoire Mwanda bakuizaka kudila na beto kutuba ke bamisonika mikanda mingi na entreprise Perencorep ina ke baka kapitalo na mtoto wa beto ya Mwanda samna ba mambo kena kukumina bao mais entreprise kena kutuba kimave na bwala kitombe batu vandaka luka menga RENAD salaka kinjonzi na nkango ina ebetukuzaka baka professeur Celestin Banza andika tukana Lubumbashi yandi kuizaka mbe baka be échantillon ya masuba ya menga ya bainti ya mpepe mambo mingi mingi samna kukonga hiki mambo ina mais ba résultat nandi mekuza pesa beto que masuba ya batu na menga yake na concentration mosi élevée ya benzène. Benzène yake ba bima mosi chimique kena banzutu na ba polluant ya nkakankaka ni monaka. Mais metubila beto que benzène yake nataka ba hémorragie, ba édème rénal, ba bwemba kukatuka kubuta bana kena ba malformation mambo mingi mingi. Alors betumbuza tala ba plainte ya communauté ina yamefuanana na mambo ina benzène ke sala na nzutu. Ya betume tuza sala ba recommandation betu publier na Kinshasa betume bika rapport na ministère à hydrocarbures na ambassade à France place Perenco Mekatuka betume bika ya na ministère à santé betume bika ya na primature na environnement bato stuina ba mebaka rapport ya betume kuza dia ana matad betke bika na assemblée provinciale betke bika na gouvernorat samu na population yina kena kumona mambo ina anike population ya Perenco anike entreprise me kuza mesala anekwenda mais population yake na République démocratique du Congo. République démocratique du Congo ba fait protéger communauté ina autorité gouvernement congolais anike na charge ya kukipe batu ina kena connaître ba mambo ina beto betke nzonzi samuna kutubila bao ba mambo ina ba ina kena bao na mitima ba beto tukika inwa ba mesa adila ba mambo ina ba metubila beto me faire examiner beto moni ya mifuana beto muza tuba samuna autorité and ba décision et puis entreprise and lemba bifu ina. Na tangu bavandaka kembela nkinzi ya Paska kuna na bwala ya Lukula na kizunga beto ya Congo Central belo fweti za beti kibulu ya nene ya nganzi bakibo kudilaka nzau kuizaka bima kuna na dibundu ya santu ya Katolika na ndambu ya Lukula yao ndo kuzaka sala eti bantu vandaka na kati ya dibundu wango batina pe mutu kwendaka na nzila na yandi atako bavandaka kembela nkinzi ya Paska samna kubambuka moyo na mfulukulu ya Yesu Kristo kibulu ya bakebo kudilaka nzau ya kuizaka bima na sabala mekatuka kuluta mutindu nkangu tubilaka yao mingi na bwala ya sini kaka kuna na kizunga ya fyote bakebo kudilaka Lukula na kizunga beto ya Congo Central tekila ya kuiza bima na mesongolo kilumbu ya lumingu ya sabala mekatuka na kuluta na mesongolo na kati ya dibundu ya santu ya Katolika belofoti zaba eti nzau mosi pe ya nene kuizaka bima kilumbu ya tanu ya ngonda sambanu ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi yaunde kuizaka sala eti ditoko mosi ya mvula ya fyoti ya mvula makumi na sambano kuiza kufuwa pe ani kuizaka bebisa pe kuvunjikisa babilanga ya bantu kezingilaka na ndambu ina yaunde kuizaka sala eti tata Justin Lwemba Makoso na ntangwa ni vuandaka tete mfumu ya kizunga ya zole kuendaka kuna samna kubomba dikanda ya kuizaka fwilu mwana ya bakala pe sana kulembika mintima ya bantu na ndambu ina pe ani kuizaka pesa bau fifyuma samu eti
Kabila sadisila mambo metadila ba matanga kitwadi na inja bisalo bakebo kudilaka Institut Congolais pour la conservation de la nature ICCN na bunkufi nyoso ina yavwandaka samu etiba fimpa mambo yango na mutindu mosi yambote. Na ntwala ya mambu mingi kena kukutana bau lokola kukatuka tope kubuiswa na ntwala ya bantubidi ya nkangu Mbuta Jean-Marie Kalumba vwanda katala mambu metadila mfiuma pe kubokuduswa na luyalu ya tata ministre ketalaka mambu ya hydrocarbure Mbuta Didier Budimbu pe kubokuduswa samuna kusosa kubuisa tata Daniel Aselo kele mfumu ketalaka mambu metadila intérieur pe sécurité na inti ya République démocratique du Congo. Mekanti na ngizulu ya gouvernement ya Mbuta Jean-Michel Sama Lukonde yavwandaka diambu pesaka kivuvu na nkangu ya inti ya République démocratique du Congo samuna kupesa bamvutu pe kusadisa nkangu samuna bampasi nyoso ina vwandaka na inti ya République démocratique du Congo tekila bao bakota lokola kubungisa nzingulu ya bau kutala mambo ya kudia kubela tope kuvuata na bau. Mekanti na ngonda ya mvula mafunda zole makumi zole na zole gouvernement ya ike kuza kokisa mvula ya mvimba atako bakena kubukilile yao gouvernement ya ba warrior mekanti bakena kuvutula kaka veba mvutu ya kufuanakana na ntatu ya nkangu na kulandakanaka mambo ya gouvernement ya tata Jean-Michel Sama Lukundi bantuke talaka mambo ya politika na inti ya République démocratique du Congo pe na kizunga ya Congo Central lokola Mbuta Maxime Nzinga kele mosi na kata kizunga beta Congo Central na Mbanza Matadi yani tubaka eti ya kele gouvernement mosi kena kusala kima VP bafweti bika kifulu na bantu yankaka samu basala benofutiza ba eti gouvernement ya Mbuta Sama bakebogdilaka gouvernement de warrior kekwiza kukisa mvula ya mvimba na kilumbu ya zole kivwanda kilumbu ya makumi zole na sambwadia ya ngonda iya na mvula ya ibetokele. Ntalu ya Pitiloya ya undeme katuka na kutumbuka na inti ya République démocratique du Congo na kuizaka landakana misiku ya tata ministre ketalaka mambo ya ekonomi kubanda kilumbu ya 15 ya ngonda iya ya mvula ya bitokele essence ya unde kena kutekama na kilokula ya natalu ya 2105 francs samu na ntutu mosi mekanti ya unde vwandaka tekama na talu ya 1995 francs congolais kutumbuka ya bantalu ya kele mingi na manima ya lukutakano ya bimvuka tatu ya ikuizaka salama na ndambu ya gouvernement bamfumu ketalaka bainzo baketeka kapitilo ya tope essence pe na ndambu ya bamonikisi ya bantuke kuizaka sadila bapitilo ya na inti ya République démocratique du Congo na manima ya lukutakano ya mfumu tope mosi kemonikisaka bainzo bisalo bekuzaka teka pitilo ya kuizaka ndima pe bamonaka wapi mutindu ntalu ya pitilo ya mekuiza tumbukila na inti ya République démocratique du Congo. Emerimba Chibope mfumu ya bainjo ya bekuzaka teka bapitiloya yani nde mutukizaka atonda luzolo ya bamfumu ya gouvernement ya inti ya République démocratique du Congo samuna kufuta bamfuka ina ya ntama ya bainjo ya bekuzaka kabula pitiloya tope essence na inti ya République démocratique du Congo nyoso ina ya kele samuna kubwela kikunku tope kifunda ya pitiloya ya vwanda mingi mikantubeno fetiza baiti ya mebikana na kuzaba hiki idiambu ya mfunu ya kekuiza nata na kizunga tope na inti ya mvimba na manima ya kubwela bantalu samu nkangu pe na ndambu na yani kesadila yao samu na kutula na batumabilu tope batukutuku kesadisa bau na kutambula na bifulu nyoso bazola. Mabundu ya Yesu Kristo na inza ya mvimba kuizaka kembela nkinzi ya mbambukulu ya moyo ya mfulukulu ya Yesu Kristo bakebogdilaka nkinzi ya Paska yavwandaka kilumbu ya lumingu ya 10 na tambwadia ya ngonda iya ya mvula mafunda zole makumi zole na zole belofetiza beti mabundu mingi kendi minaka kumbu ya Yesu Kristo kuizaka sadisa bamanaka mingi na inza ya mvimba pena kizunga ya Congo Central mingi na Mbanza ya Matadi mabundu ya Yesu Kristo zimbakanaka nzila ve lokola di bundu ya Bon Samaritain
na ndambu ya Mvwadu, Dibundu bakebo kudilaka Eglise Témoin du Christ ETC, meba kama na balabala Ematiku na ndambu ya Kinkanda, pe Centre Évangélique de Prière pour l'édification des âmes CEPEAC na Bunkufi na ndambu ya Minkondo, Malongi Mateya, Bangimbundulu ya Kiese ya Nkembo pe ya Kiadi, pe kunwa communion ya unde Vwandaka bamanaka kuizaka salama na mabundu ina yake ndimi na Yesu Kristo. Beno nya solandaka beto matondo mingi awande betumekuiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.